Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurukum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah, pada hari ini Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1445 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Sobirin Agusci dan imam akan dipimpin oleh Ustadz Abu Yazid Bustami Al-Hafidh. Dilanjutkan cawisan pada sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Hamid Umar Al-Habsyi dengan pembahasan kitab Al-Manhalul Latif. Untuk ketertiban kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang milik jemaah untuk kiranya dapat dijaga sendiri. Dan kami himbau kepada para jemaah sekalian untuk dapat berkenan mengikuti rangkaian doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rekan pada kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله استووا صفوفكم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يوسوس في صدور الناس استغفر الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الله أكبر سمع الله لمن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية المباركات والصلوات الطيبات لله السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل
شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام فإن ربنا بالسلام وادخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يربي ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمده كريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لهم فيها سبحانك اللهم وتحيات فيها سلام وآخر لهم للحمد رب العالمين.
الفاتحة. يا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحاب الميامين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات والمشاهدين الكرام، bersyukur kita kepada Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hadir di Masjid Agung yang kita cintai guna melaksanakan kewajiban kita sebagai insan muslimah yang baik, salat zuhur berjamaah yang tadi dirangkai dengan beberapa bacaan zikir dan doa, dan lanjutkan dengan salat sunnah ba'diyah, dan sekarang kita mengikuti tawisan agama berkaitan dengan ilmu hadis. Semoga semua kegiatan kita akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang diterima dalam ridha dan rahmat-Nya. Amin Allahumma amin. Tak lupa kita sebagai umat-Nya mencintai Nabi-Nya, mari sama-sama kita bersalawat bersalam kita hadiahkan kepada junjungan agung kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat umat dan zuriatnya ila akhir. Hadirin hadirat serta para pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum saya uraikan pelajaran kita untuk siang hari ini, terlebih dahulu saya akan bacakan apa saja yang tertera di dalam kitab panduan agar Allah memberikan keberkahannya, manfaatnya untuk kita semua. Amin. Qala Sayyidul Walid Abu Yahya Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasan radhiyallahu ta'ala fa'allahu bi'ulum fid-dain. Amin. Mukhtasar hadis. Pada siang ini kita akan lanjutkan penjelasan tentang dua hadis yang berbeda. Mungkin satu mengisbat, yang satu lagi menafi, yang satu membolehkan, yang satu tidak, yang satu begini, yang satu begitu. Nah, gimana cara solusi untuk kita keluar dari zahirnya hadis bertentangan? Itu banyak solusinya. Ini tema yang akan kita bahas. Memang pada pertemuan sebelumnya sudah saya bahas sedikit sekilas berkenaan dengan hal ini, yaitu mukhtalaful hadis. Ikhtilaful hadis wa an yujada hadisani mutadaddani fil ma'na bihasbi adh-dhahir. Amma al-hukm fi dhalika fahuwa yunzar fihima. Kata beliau, pengarang kitab, guru kami Muhammad Al-Maliki, Dr. Profesor Muhammad Al-Maliki mengatakan perbedaan dua hadis itu adalah ada
atau Anda dapatkan dua hadis yang bertentangan, ya, bertentangan dalam makna. Bahasa zahir, menurut tampak zahirnya bertentangan. Amal hukum fi dzalik. Nah, adapun hukum atau solusi untuk kita keluar dari zahir makna bertentangan bermacam-macam. Saya contoh dulu. Nabi SAW pernah wudhu pas kaki tidak nyuci, cuma ngusap. Ngusap itu biasanya amalan tayamum. Nah ini Nabi wudhu, muka dicuci, tangan dicuci, rambut diusap, kaki diusap juga. Sementara kita ahli sunnah wal jamaah kaki itu dicuci. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulah. Atau ke atas. Ya, maksudnya pas kaki dicuci. Nah, kok Nabi pernah wudhu kaki tidak dicuci, usap. Kalau kita lihat dan kita kaji, Nabi wudhunya begitu terus atau cuma satu kali? Kalau keterangan ulama, Nabi SAW kalau wudhu rata-rata atau berkaitan keseluruhannya pakai nyuci kalau kaki. Cuma sekali. Namun itu bertentangan. Quran mengatakan kaki cuci. Itu kalau menurut mazhab ahli sunnah. Atopnya ke atas. Nanti anda kalau belajar sastra akan tahu. Atop ke atas, atopnya ke bawah, atau ngikut ke kalimat tangan. Cuci tangan. Kaki wajib cuci kaki. Kalau itu mazhab kita ahli sunnah, khususnya Imam Asy-Syafi'i. Nah ada mazhab yang agak miring. Kata atop itu ya yarja ilal aqrab. Atau sudah kembali ke yang dekat kalimatnya. Berarti kepala. Kaki tidak boleh dicuci. Cukup diusap. Tapi itu bukan mazhab kita. Mazhab Syiah. Diambil oleh Syiah. Mazhab ini. Berarti dia kurang teliti dari segi melihat kelakuan Nabi, perbuatan Nabi. Nah, kalau kita kembalikan ke perbuatan Nabi saat wudhu, kaki itu rata-rata dicuci. Kenapa sudah pas satu kali wudhu, kaki diusap? Itu ada dua makna. Pertama, itu bukan wudhu asli. Nama bukan wudhu asli. Nabi punya wudhu, nak nambah wudhu lagi, atau tajdid wudhu, memperbaharui wudhu. Nah, kalau namanya memperbaharui wudhunya sunnah, nah, itu berarti boleh kita mengusap aja tanpa dicuci. Ini pertama. Ya, kedua, perbuatan Nabi ini kan hukum. Ya dulu ala jawaz. Boleh tapi di saat tajdid. Maksudnya boleh Anda ngusap kaki bila Anda ada wudhu. Maksud wudhu kedua. Tapi kalau wudhu asli, maksudnya Anda mau sholat kasih wudhu, nah wudhu harus kaki dicuci sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dawamnya atau istimrarnya Rasulullah atau mudawawah Rasulullah di saat kaki mencuci, bukan mengusap.
Ini contoh yang ringan. Contoh ringan yang terdapat di saat kita belajar di ilmu. Ilmu ini bisa Anda dapatkan di ulumul Quran ada, di ulumul tafsir ada, di ulumul hadis ada, juga di usul fiqh dibahas. Berbahas. Ada 3 mata pelajaran membahas bila ada 2 hadis bertentangan. Tapi semua itu sudah clear. Oleh ulama nggak ada yang bertentangan lagi. Nah, kata guru saya waktu kita belajar, kalau Anda menemukan 2 hadis bertentangan, Anda kaji, bahas, pelajari sampai tuntas. Semuanya sudah clear. Ini di buku saya ini ada contoh beberapa hal. Ya, tapi mungkin Anda dapatkan, kata guru saya, Anda jangan cepat memutuskan sebelum Anda kaji, sebelum Anda membahas tuntas. Sebab hadis luas, pembahasan luas, pandang ulama berbeda-beda. Makanya nggak boleh kita langsung memutuskan nurut otak kita, nurut kendak kita. Ya boleh. Kita harus ikuti ulama. Nah, uang sekarang banyak itu. Kalau saya ingat kitab sikap, tak kati, pasti yang lain tak kati. Kalau ini ada sudah, pasti yang lain tak laku. Nah, terlalu cepat memutuskan, menunjukkan teteknya pengalaman dia, pengetahuan dia terlalu dangkal. Ya, yang lebih dahsyat lagi, yang lebih parah lagi, sudah dia memutuskan pendapat dia, lalu menyalahkan orang lain. Itu boleh. Ya, berarti terlalu dangkal. Ilmu luas, terutama ilmu hadis. Luasnya luar biasa. Kita belajar sampai 8 tahun ilmu hadis ini nggak habis-habis. Masih belajar, masih menaik. Saya merasa masih bodoh kita. Kenapa? Masih banyak yang belum kita bahas. Jadi kepada hadirin semuanya adalah bila Anda mendapatkan 2 hadis bertentangan, jangan Anda langsung memutuskan. Harus kaji, harus bahas. Apa kata ulama? Bukan kata kita. Kita siapa sih? Siapa kita? Dan apa pun itu. Ya? Dibandingkan ulama terdahulu yang mereka lebih alim, lebih warak, lebih zuhud, lebih hati-hati, ihtiyatatnya Masya Allah, nggak mudah menyalahkan, tidak mudah meremehkan. Nah, kalau kata guru saya, kalau ada orang mudah menjatuhkan orang lain atau meremehkan, otomatis ada sifat di hatinya kesombongan. Lalu guru saya Muhammad Iqbal mengatakan, orang sombong ini banyak. Pejabat dia sombong, ini jabatan dia. Orang yang berpangkat sombong itu pangkatnya. Orang kaya sombong aja kekayaannya. Orang saat yang gagah kuat mungkin kan kegagahannya, kekuatannya. Wajar. Ini yang susah, buntu keri, tengik, tidak punya apa-apa, sombong. Nah, sombong apa ni? Ilmu tak kati, pangkat tak kati, jabatan tak kati, buntu, sombong. Seperti itu kata guru saya, manusia yang berbahaya. Lalu yang paling berbahaya, yang sombong ini, dari pejabat, dari pepangkat, hartawan. Yang paling berbahaya kalau sombong itu ulama. Tingkat pertama. Kalau ulama, maksud orang pintar, sombong, itu lebih bahaya orang kaya. Lebih bahaya dia pejabat. Lebih bahaya dia orang berpangkat. Sebab dia panutan, dipegang oleh umat, dipercaya. Lalu dia sombong, bahaya.
Yang menangis banyak betul. Tak tahu keluar-keluar di medsos jadi kiai. Kapan jadi kiai? Tak tahu. Jadi ustaz. Kapan belajar? Di mana belajar? Sombong pula. Hati-hati Bapak. Akhir zaman itu dengan fitnah. Kita tidak akan luput dari fitnah. Masing-masing kita pasti akan kena fitnah. Makanya hati-hati. Hati-hati dan hati-hati. Jangan sampai fitnah itu ya, merajalela di jiwa kita. Hati-hati. Kita hidup di akhir zaman yang perlu waspada dengan fitnah yang melanda umat manusia, terutama kita umat Islam, terutama umat ahli sunnah wal jamaah. Tantangannya besar, rintangannya banyak. Manusia yang ingin merusak kita ahli sunnah ini banyak sekali. Makanya nak hati-hati. Kita belajar nak hati-hati. Nak ngajar hati-hati. Ya, nak mencari guru nak hati-hati. Nak mencari murid pun nak hati-hati. Kemudian dah akhir zaman hati-hati. Allah, susah kita. Semuanya kalau tambah kehati-hatian berbahaya. Hatta baca buku tadi. Kadang-kadang semboyan mereka Quran. Semboyan mereka Quran. Tapi ternyata di dalamnya ada niat busuk yang mengabukan Islam atau sejarah, mengelabui umat tentang sejarah. Entah sejarah agama atau Islam atau gimana, atau agama atau sejarah Republik kita Indonesia. Hanya itu. Orang banyak yang ngelabukan sejarah kita, pejuang-pejuang, kemerdekaan. Nah, dan disimpangkan. Yang tadinya bukannya pejuang, diangkat dia pejuang, pahlawan. Yang pahlawan benar-benar nak dijatuhkan. Makanya kita harus tahu sejarah. Ya, itu dalam fitnah. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Makanya hati-hatilah. Ya. Terutama orang kalau kita tidak pernah baca hadis. Kalau kita tidak pernah baca hadis atau kajian hadis, lebih baik kita sukut, diam belah, tidak usah komen. Nabi pernah berkata, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan fal yatabawa maq'adahu minan nar." Atau kama qala. Barang siapa sengaja mendustakan aku, maka siap-siap untuk mendapatkan kursi di neraka. Kata siap-siap untuk mendapatkan jatah kursi di neraka. Maka dua aliyah hadis sahih. Maka dua aliyah muta'ammidan fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa mendustakan aku dengan sengaja, kalau terlupa lalai, sengaja. Otak ketemu dengan Jibril, Israel. Murtad langsung seperti itu. Lebih dari Rasul. Mereka terperintah, lucu dah. Awas hati-hati. Orang sesat kadang-kadang pelak orang juga. Sesat lagi ya. Hati-hati. Makanya zaman fitnah. Dan itu dihebohkan, dipiralkan. Yang batil dipiralkan, didukung. Yang hak dipendam. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati ya. Terutama medsos. Pacak beng wak-wak medsos. Oceh. Ahli alam nyata tidak berani. Itu kita hati-hati ya. Makanya kata saya ingat ada satu pedangga Islam mengatakan, "Idza nataka safi fala tujibuhu. Fa khair ijabatihi as-sukutu." Seorang syair kata pedangga, "Idza nataka safi fala tujibuhu. Fa khair ijabatihi as-sukutu." Bila orang bodoh, safi bodoh, sudah bodoh, tegik pak mulutnya. Sudah bodoh, tegik lagi. Para seribu, jangan jawab. Jangan jawab. Maksudnya jangan diviralkan.
Jangan dihebohkan. Jangan Fahai jawab tidak sekutu. Sebaik jawapan untuk orang bodoh ini, diam. Tak komen. Maksudnya mati dewek dia. Kenapa mereka dikenal? Kan diviralkan. Ini viralkan, ini karena kalau kita tidak angkat, kita sebarkan, mati dewek. Ya, kata teman-teman itu dapat jatah dari YouTube, dapat followers. Jadi ini hati-hati. Fahai jabati as-sukutu. Sebaik-baiknya kalau orang bodoh berbicara atau kita komplain, tidak usah jawab, tidak bakal menang. Dia tidak menang. Al-Imam Syafi'i. Akhirnya saya cerita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita kenal orang alim. Alim nian, bukan aliman. Atau dikatakan orang alim. Memang dia alim. Umur 7 tahun apa Quran. Ini kita ini zaman kita 70 tahun baru baca Iqra. Imam Syafi'i umur 7 tahun apa Quran. Zaman kita ini 70 tahun baru baca Iqra. Imam Syafi'i terkenal alim. Ahli hadis, ahli Quran, ahli fikih, bahkan dia yang menjelmakan ilmu usul fiqh. Tapi orang salah rendah hati, tidak sombong, tidak kuat-kuat. Sombong tidak. Tahu rendah hati. Makin ilmu padi, makin banyak ilmu, makin tunduk. Itu zaman dulu. Alhasil kata Imam Syafi'i, kalau aku berdebat sama orang pintar, sekelas, level, insya Allah akan menang. Aku bukan minta menang, aku akan tampakkan kebenaran. Memang saya tidak minta menang, tak. Aku akan tampakkan dari tanganku kebenaran. Tapi kalau aku berdebat sama bodoh, aku kalah. Tidak akan menang. Maksudnya aku nak ngalah ngeci balak. Itu Imam Syafi'i. Kalau saya tadi, kalau bodoh ngomong, tak usah jawab. Tak usah viralkan. Senang dia. Itulah ulasan singkat berkenaan dengan hadis 2 yang bertentangan. Dohir maknanya. Namun hakikatnya enggak. Ya. Sebab Nabi tidak pernah bertentangan. Apa yang sekiranya berbeda, mungkin itu menunjukkan boleh begini, asalkan begini. Insya Allah kita akan bahas lagi kelanjutan daripada bab itu. Masih banyak lagi solusi untuk kita membongkar kita mencari solusi untuk menggabung atau mengkombinasikan dua hadis yang zahirnya bertentangan. Insya Allah, bila Allah kasih umur panjang, sehat afiat, kita akan lanjutkan pelajaran yang mulia ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna fima yanfa'una warzuqna ilman nafi'a ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ولا عذاب عليه برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.